بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضر ودان تبي أمها لوبتي مسلم أخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أول من ميدو أنيكاوس نركيا ميستكم ودا فافتة كتيرين نوتا جريمة كتيرين أون تبي فلنا باي كانت تفاحة كل دينا ميهونجي مدان نهجون كيومكي ei emiha narakiya wasul qur'ane fada boduwegen wa faafai Allah subhanahu wa ta'ala kiritu qur'anuge nassu ekan nahi kurawwa faawa kame Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikalek faanuge mativeri sunnatuga ekan nahi kurawwa efada kankamun durheluma awunmenge ummata irshad devwa faawa kame adi mihunge muda nuhaggun kewmaki nuwata mihunge muda nuhaggun hodumaki ei haram kamekkan nudanna evves muslimaku urdushganu hunnane awun men ge terega ekantetta ginefa vias islami mujtamaigga ufamwe boduwa komme muslimaka ei kanilege haram kamekkan awun men ge saafu buddin adi insanaage fiturai deenuge nasutahuge kurin bunede kame huriha deenegge ves huriha falsafa egge ves ekan oti egota ename sarun menge deenuga ekamuge harankam bayan kurawwa efada kantatta qura mihuna deenuga kandaluwa fawa uqubai wani saaf ibaratum bayan kurawwa fa maqsadaki algon men duniyega miule kuda madu duwaskolo efada neggani kankamun algon menge nafsu sadamek ko rakater kurma eko algon menge mujtamau efada kankamun rakater kurum lobe takhunne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarbiyat kurevvi ekadege faanuge mativeri jil ashabe kalunge terega mihunge mudala mihunge haggutaka aragatumu rakaterumuga ebe kalun dakkawa faawani muli insani tarihuga duhakwas nufennane fada riveti wengamwa namunai algondu tibe funna mikiyade waha kadossawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mativeri sahabinge tereng en hadisegga ekadege faanu diha be kalunge wahaka nangannawa ebe kalunaki swargawanta verin kamuga wani bayan korwa fa ege terega ebbe fle ei Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu ekadek fanaki Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu debenke dadari be fle ekadek fanuge ambika madunaki Umar ge fanuge kokko fulu Fatima bint al-Khattab komekas Sa'id ibn Zaid ibn Nufail radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suwarga wadaginne fahume sekadek fan dirolo mugen devi Madina eru Madina ge governor ka note veriyaka huri Marwan ibn Hakam rahimahullah edduha ko Marwan ibn Hakam ge ariha miyannani muskuli anghenaku Arwa bint Uwais kiya anghenaku ais mishakwa ufulani Sa'id ibn Zaid timannage bimun ebba enage bima waddafiye nuwata timannage bimun ebba enage bima gengosiye kommegas adulu verikama hamahamakan gaame fawa e mujtamauga Sa'id ibn Zaidaki duniyamatiga hunnawani ko suwarugege ufaverikama ekamuge yaginka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam devwa fawa adi Badr hangurama fada hangurama takuga baarwe wadagen fawa Islam kamuge emme kurikolu Islam deena pade wadagen ekadege faanu Islam wumuge sababun Umaruge faanuge appulun eta aniyayaka duttura libifawa befulaka ve wadagen fa winama wes efada maikkamaka imtiyaz libigen wi halu wes Marwan ibn Hakam ekadege faanu shariatuge majliha hazir kurevi hazir kurawwa fa e muskulive hanchoruwe efawa e anghem mihage e shakwa e dawwa e amedu jawabdari uma engevi ewagutu Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu dennevi timanna ekamulege bimun nuhaggum icche hodam wi nuwata nuhaggum bay timanna hodam wi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis fulu timanna adwa ehuma fahu heyye ewagutu Marwan ibn Hakam rahimahullah war shawgwer kama kum sawal kurawani e Sa'id ibn Zaid we Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kike to e hadis fulu kurevi adosawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge farapun Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu riwa kurawani man akhadha shibran
minal ardi mihegge bimun kaawategge minwaru wes zulman aniyaveri kamaiku nuwata nuhaggun kaawategge minwaru wes mihegge bimun gadakamun nuwata rishwatu dige nuwata oluwalaage nuwata makaru hadagen vies mihegge bimun kaawategge minwaru wes nuhaggun hodagen fi miha giyame duwahu mahusharuge maidanuga mistakun hisab bellewma intizar kurawwa wagutu intizaruga tibe wagutu e kon wagutetto ei algon men faawana kannara hedumen nula algon men bone fenei algon men wannane hiya wassei hiya velane hiya gandei ruke gahen neti algon menge bomacha emmel duruga iru hunna e wagutuga ena jehene enage kara hain bin fattagen ulei nuwate enage karuga hay bin elifawane miyo bodu bimuge hay bin ena ufudan jehene e wagutu mi hegge bimun kaawategge minwaru nuhaggun hodagan fi mihaya Allah subhanahu wa ta'ala devwa azab adi narake ena veddumuge kuri hisab bellewumuge kuri fansas has ahar wanden mahsharuge maidanuga kolla e hunna e hiddati e vena biruverikam mun furigenwa waanuwaga algon men tibe wagutuga enage halatu en tibe fulun visnadwa ifada mihaku Allah subhanahu wa ta'ala kafarunna mujrimunna tayyar kurawwa fawa narakiya em mihaku wadijjiya ena ulin jehene halatu Marwan bin Hakam rahimahullah vidalwani kalege faanuge ti hadis basfulu kalege faanu riwa korevvi ti adi kalege faanu tihen dennevi ti den timanna ituraka timassadaga evves hekke beenu men nune Allahge nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ashabe kalunnaki teduveri aduduveri bay sunne jamaatuge algon menge aqidayaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge evves sahabiyaku ekadeke faana medu dogu bahe riwaya nukurawwana e huriya be kalunaki aduduveri be kalun ehmi imam Marwan bin Hakam rahimahullah ekadeke faanu e shariye nimmi Said bin Zaid radhiyallahu anhu egota ekal nukurawwa kama egot Said bin Zaid radhiyallahu anhu evis insane ekadek faana kurawwa furi asarege bodu kamun ekadek faanu dua kurawwani ekadek faan dannawani ya Allah mi anghem mi ha ehedani dogu kamwa nama enage umuru digu kurawwa enage loluge fenun gendawa ena e bimuga nikamiti gotuga marugannawa faante riwavenge annani yange mihage umuru diguwe enage loluge fenun gelli edduwaku ena ebuna bimegga hingafa danikon konef ena amille konefawa walugandaka vetti ena maruwiwa kama ehma dobete ahunne mihunge muda nuhakkun kehumaki kiha warege kamekka awmenna enge midani mi algon men war boda visnen jehe kame algon menge mativeregam diinuga mifada kankamun algon men durheluma wani baralu wafa ade kommekas algon mi tibe fonna kiyadem mi oleni mi hunge muda nuhaggun kewmuge puri nubakam rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi ge mi mativeri hadisa immes algon men engijje ei algon men koggem wane kamen nunka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge eta hadis basfurtakum awul men naikan sabit wegende dem mihunge muda nukewma kirit qur'anuga eta gotaka wani amur kurawwafa awul men iman vi mistakuna wani batul gotuga muda nukewma angawa mihunge muda miyadu tafatu gogota eba mihun benun kore nota kahada egotu awul men badala kama wanama riba ge muamala koggen nota riba ge loanu ta digen mihunge muda eba nuhaggun ka riba ge darani de mihun ekani mihunge muda nuhaggun hame gota rishwatu digena rishwatu hifagena mifada kankan rishwatu hushalagena mifada kankamun mihunge muda eba nahama gotuga beenun kure hame eayeko awun menge terega miyadu game zariyain juwa kuligen nuwata gambling ne mikia
kanta taun menge zuwanunge terege medu mewani warboda feturifa miwes nuhaggo mihunge muda keumuge teriya wannani hame ege iturum tafat scheme ta taraf ko tafatu goggota avaha mussandi kurumuge mussandi wana go kiya dinumuge namuga tafatu goggota mihunge muda eba kala mihunge mudata eba ferigane adi mifada kankamuga algon metenen war gina mihun mifada malita hoge eba jehe ei algon men hituga mudada mionna loebbege bodokam avaha mussandi waamwege ei kiha itubar hife bayetto nubada algon menge mudata nuwata ekkura madu fasa kolu eba den ei sateka dollar invest kurima edduwa nuwata en haftaan en ha store libenya komme mihe ko es avasyo me gannani ifada scheme egga invest kuran enames gina fahara ehen detin mahu libifa dem manumadun emihunge khabaru nuwamun gos emme fahum miha muli hayatuga ekko save kuri dari kolu dollar kolu mi onnani atum biwegen gossa miwes mi zamanuga mihunge muda nuhagun ka gote hame gote tafatu tantanu nuwata tafatu muassasata huge namuga nuba phone call takko mihunge bank account ga wa fasata e banahama gotuga ka miwes medu algon menge terega bodu efawa masale dobe takhunne mifada komme kame kura bayako ekame e kura ayro emihun nuisna emihun Allah subhanahu wa ta'ala ge azabu wakan emihun nuisna giyame duwahu emihun narakiya wannan jehenekam e narakaga emihuna Allah tayyar kurwa fawa azabu gamatin gina fahara emihun handane nuhure emihun hikurani mi duniya matiga emihun ekura mudaduga emihun beenun gawmaka beenun iraku chuttiya gos emihun beenun wa tanakun kaagen boygen emihuna ulewunima emihuna e uleveni waram molakkan enames lobe tahunne mihuna aniya verive mihunge haggutaka araga tumaki hagigatuga Allah subhanahu wa ta'ala duniya matiga emihun tibba emihuna ege oguba devwa faane kame Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ful kurawwa fawe aniya libe mihage badu dua Allah subhanahu wa ta'ala ge hadrata evves hurahen neti forane kama ei kafare vies ingato muslima ko nuhaggun kafaraka aniya de iru e kafaru miha dua e kuriyas e dua Allah subhanahu wa ta'ala ijaba ko devwa iru shahade kiyagen huri algon men kada ehem muslima ka algon men gellundi enage muda makaru hadagen vies oluwalagen vies tafatu nannamuga vies ati daranya digen kama vies algon men kairu Allah subhanahu wa ta'ala emiha ka medu kanta kurawwana go visnadappa lubnanu ge wan mashhur sheikh Muhammad Nabulusi hafidhahullah ekade fanu ge mi daru hegga kiyadin wahaka agon tibe funna hissa kollana mi jidda ga hama hinga pawa hagegi hadisa Saudi Arabia ge jidda boduko miharu ge mi zamani jidda ya hedumattaka ingunu mashruuta ge terein em mashruu egga mi bayako mihun mi dani company engato Saudi Arabia ge jidda ge ge bisita fula kurmatta ka hingunu mashruu egga company tim mihun ufad himenege ufadda fawa company ge bayako mi dani badawi ekata badawi eki ei rafushuge mihuna kiya name ma bodaka emihunge duniyege kankama med ma boda visna bennu emihun egengule bakari kolu hifagen emihuna ulewuni nimuni gos emiha karinga mi bonani aharmen beenume mi sarahadduga fotade ala emima kadege bin vikkam wiennun he den emiha detintu ho visnada ha bonefi vikka faana me bin den emiha e bin munefi kihawarka he gannani den mi badawiye wima mine kannenge amakon bin itte vikka agevves nuwata mihun e zamanuga bin ganna agevves den ekkada jiddaga warak gina mashruuta hingati eduwaswaru jiddage bimuge agoti war bodu efa amakon hunna war voremes bodu ko mihun bim vikkamun dia duwasanemmi kommekas mi timmi huna engijje mi badawi ekka tanduru nudanna mi hekka ehem wima
kommes wara heo age kiyave kitana memiha ebbas wegen emihuna ebin vikkala mimhuna wara bod faada ewaneta emihun wara ufadun etanuga diha borige hotale me alani alagen emihun viafari kuramun danikon edduhako etanu e shareholder ke hissadarako dihawana burin kulliyaka ena vettuni kiwe kamennenge vetti ena maruvita ma gine duhe nuwanis devana miha karu accident ega maruvicce e hisabun baaki duniya ga hori timwana miha biruganna fasha ena hita ara mi kihine bae mi wani kulliyaka aharenge de ekuwerin aharenge viafari de partner maruvege mi de kiwe bae den mina visnamu ena hita kulliyaka miyannani mi vedane e badawi kadege oluwala enage muda ahare nuhaggun hodi maharmena live ugu bataka en hita ena kommes kotakum waram maske koggen e badawi miha hoda emiha genes emiha ya kanta vigo kiyadi aslu hama agu emiha ya di ena taubawi mi hama hagigatu ges hingafawa hadisai tobe tahunne mifada eta hadisatake awun mingi terega hunnana hingafa awun menna mihunge muda nuhakun khagen wara awaha kulliyaka musaniwa mihun eba fene efada mihun musaniwatan fenunima aharmen wes hayram we aharmenge hituga wes e musandikan egota aharmen musaniwane name bayfaru hita ara enames lobe tahunne ehen ras laf ara mihun vetteero wara awaha vette emihun vette wagutu emihunge washagen emihunna sana kiya ulum mihunta emihun duko fade ema lobe tahunne duniya matiga wes Allah subhanahu wa taala mihunge muda nuhaggum ka mihuna azab devwan mihunge muda kewmuga emme boda kir qur'anuga nahi kurabwa fawa ev gotaki yatimunge muda kew yatimunnaki kobato yatimunnaki baligh nuwa kudakudin ge terein ekujjegge bappa ekujja baligh umuge kurin marwe fawa komme kujjaka kiyani yatimeke e anhe kujje vias firihan kujje vias ekujja baligh umuge kurin ekujjage bappa marwe janama ekujja wani yatimaka yatimunna heyokon hitumaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam baralu wafawa kame ekadek fan hadis pul kurwa fawe yatimun badahatta miha yatiman kadege fanu suwarugega giyameddu hunnawani migotashe ehaves kariga mi dengivige kari minuge timan kadege fana qiyamet mi duniya matiga yatimun badahatta miha ya tibeni suwarugega evvor bod sharafe evvor bod maqame agun me benum nuwannu to emima yatimunge muda nuhaggon agun men kewmaki ege uqubai Allah subhanahu wa taala agun menna devwane kame yatimunge muda ka mihun eba mihunna kiriti qur'anuge nassu Allah subhanahu wa ta'ala wani eba mihunna gadafada wegenwa azabu hurikama agun menna bayan kurwafa agun men emmena vesengene yatimunge muda ka mihun na kive bae eha bodu uqubate nuwata kive bae eba mihunge wahaka khas kurwa gurwanuga ewahakata bayan kurwafa wani lobe tahunne ege sirraki yatimun naki yaun kurimes muni gota wara kuda tuttu kudintake ebam ekudinnaka emme furtama kamaka nues engene ekudinge muda nuhaggo mihako oluwalagen beenun kuriyas kuda kudinge visnume nuhunnane ekudinnaka nengene ekudinge muda oluwalagen mihako beenun kuriyas ei sababu ani sababaki ekudinne engunas ekudinge muda nuhaggon ekujjage bodu bebe nuata bodu data nuata dombappa nuata ekujje e badahatta hori gaattimage mihako e muda nuhaggon ka wagutu ena kaaku kariya gossato shakwa qur'ani ene aidi gotun emme ga miha ena bappa maruima ena ge zimmaya hawaluwegen huri miha nuhaggun ena ga muda ka ene rakkatiri kama himayek nude iru din ena kaaku kariya gossato e shakwa qur'ani emima ene ki wara badikashi halatigga huri mihe ehemwe yatimunge muda nuhaggun ka mihuna Allah subhanahu wa ta'ala kiriti qur'anuga boduwegenwa azabu tayyar kurwa fawani Allah subhanahu wa ta'ala kiriti qur'anuga wahi kurwa fawani innal ladhina yaquluna amwalal yatama zulman inma yaquluna fi butunihim nara wa sayasla'una sa'ira innal ladhina yaquluna amwalal yatama zulman
nuhakkun yatimunge muda kamiha dannashe innama yaquluna fi butunihim nara ena ekani narakage anguru alifane wasa yaslawna sa'ira ena qiyamad duhum narakage alifanuge teriya illa levene bisnada furtama eneya qiyamad du narakage alifanu icche kaandevene kaandenuma fahu e narakage teriya ena illa dani alifanganuge teriya ena illa dani mi ayatuge tafsiruga ibn kathir rahimahullah ekade fanuge tafsiruga gennawa fawa riwayate abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu kibain riwa korwa fawe isra mi'raj ara wada ganna vire rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kawwaluga azab deve mihun dakka devune egotun ekadege faanu jibril faana ko eki azab de mihunge gaata wada ganna ko ekadege faana feni wada ganne wiye jamadu anga gota jamaduge anga boduwana no jamadu anga gota tumfai nukume fawa bayaku ingeto emihunge tumfe hiwani jamaduge anga he jamaduge tumfe he boduko bera nukume fa den emihun kariga hunna mihaku e tumfe gadakavum he macca neguma fahu adifa gulei gota onna hilatake e hilata huunu ko fa adifanu huunu ko fa onna hilatake emihunge angage teriya alamunde egota e hila angage teriya elima e hila banduge terein damun gos enage furagas faratu e hilata fabai emihunge tumfe hiwani jamaduge tumfen he kadakamun tumfe lappawati veru gadakamun e be kadaku emihunge tumfe holuwafa gadakamun holuwafa ege teriya mi alani anguru adifa gota hunna hila e hilata elima bandu terein eterein gos bera nukunnani furagas faratu ecce nukunnani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fukurawani ya jibril man haulai mi kombay hije jibril fan dannawani ti yatimunge muda nuhagun kamihune gobe dahonne yatimunge muda nuhagun kamihun na mahshar mi kawwaluga emihuna dive azab den awadu kurim mi bayan kuri ayatu Allah subhanahu wa taala ay wahi korwani eba mihun narakaga alifan keuma fahu alifan khandinu mafahu e alifanta emihunge madu terega luma fahu adi berun emihuna ituru azabu ituru kurumattaka alifan ganuge teriya emihun wattala ehme algon men wara boda samaduwan jehe kamen mi yatimunna emihunge muda algon men rakka teru yatimunna kalgon kurim wes munifaden war nikameti halateka tibe pai emihunge haggu difaa kurumuge bare emihunaka libigennuwe den hama egota Allah subhanahu wa ta'ala kiritu qur'anuga miskinunna hiyokonna hita mihun emihunna kiwes narakage azabu dibene baikamuga wani sifa kurwafa Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwafa ve khuduhu faghulluhu qiyamatuhu Allah subhanahu wa ta'ala malaikatuna bayan kurwane eba mihun gaga hifashe adi eba mihun dama kutafa gennashe thumma al-jahim salluhu adi eba mihun genoma fahu narakage teri eba mihun illa dashe ekivegento den ege sabab Allah wahi kurwani jehigin anna divana ayatuga innahu kana la yu'minu billahi al-azim eba mihunaki Allah wa iman wa baike wala yahuddu ala ta'amil miskin adi e iman nuwa numa eku eba mihunge gata kaitche beenum wegen nuwata kamegge muhtaju wegen anna miskinu mihaya alada bainune miskinunna kandi miskinunna hekon hituma eba mihu amuren nokore ehma dobe tahunne Allahu kafaruma miskinunna ihanette kon hitun Allah subhanahu wa ta'ala ge nawafa mewani eku ekiga ei eba mihu narakeya wadda sababe kamuga bayan korwa fa mewani miskinunna ki furtum kom bayto awun badambi fagirunna miskinunge tafata ki miskinunna ki hisabaka icche libe mihun ehnamas emihuna libe amdani dekolu nujehe mihun awun mengi terega miyadu miskinunna ki astu hagigatuga ginabay awun men na hivedana awun men atuga mobile phone taka awun men
duwan saakal taka hurima enamais algon menge teren gina mihuna ki miedu dekolnu je dirulu munda bai ehma efada mihun miskinu ge teriya wadegen dan ehmima efada emiha ka libe etchehin nufude mihuna heokon hita emihunge muhtajta algon men ebeje fuddade amais eya khilafa kiburu werive emihunna ki dabba ekkan deki Allah subhanahu wa ta'ala algon menna angawafa miwa heokanta takun durhedi umaki hagigatuga kafarunna isafaka algon men hinga dane kamekkan nuwata ei kafarunge sifata goteren sifai ei miskinunna alanuga nuwata emihuna kaandinuma hibbarunudi efada kankama algon men durhedivu efes halega algon mi bunani muslimaku gata miskinaku kamaku edigen ayima emiha ekame nokoddinima emiha ki kafare gotuga narakiya wadda wahake nu enama skiritu qur'anuga miskinunna ala nuda mihu Allah subhanahu wa taala emihunge wahaka gennawa fa miwani kafarunge wahakiya jehi jehike kafarunge wahaka gennawma fahu eya vidigen den gine mihunnani emihuna ki miskinunna ala nuda baikkama ehma lobe tahunne ei sifaage nubaka bayan korwan Allah subhanahu wa taala ek tartibun e ibaratun efada gotaka gennawa fewani ehma eha hisabu algon me muslimun ebeje mikama me samaduwa mi narake algon me wasil koddewa faane bodu faafe kan algon me ebeje gabul kura den algon emme fahu faafe gotuga miedu tibe fona algon faa koddeni muslimun ge terega nuwata mu'minun ge terega fahish kantatta feturuma ade miedu mi algon menge terega war bodu wefawa kame algon menge terega miedu fahish kantatta feturu miwani intihaya feturifa enemes aduwasawa kirtu qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala nur suratuga wahi korwani innal ladina yuhibbuna an tashi'a al fahishat ade innal ladina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah والله يعلم وأنتم لا تعلمون ميستكون جتريجا كون كهذا ميستكون تو مسلمون جتريجا إسلامي مجتمع تكو تريجا مي آية تكو تريجا إم بڑا ونانه एक गाँव में की एक मुज्तमा की अरुण में में दिवे है मुज्तमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला के रहमतों अरुण में की सत्ता इस्लामी मुज्तमा असते का आहार वंदे अरुण में मिति बेगोतु का मतीगा दुआ के अल्लाह सुब्हानहु व तआला अरुण में एगोतु का अबद वेस लेहटेमु इन्नल लदीना युहिब्बूना अन तशिया अल फाहिशतु फिल लदीना आमनु लोबे तहुन्ने अल्लाह की इबारा इसनाद इन्नल लदीना युहिब्बूना यफअलूना इन्नु मुस्लिमों के तेरेगा फाहिश कंतत्ता एई फिलुमुकुलुं कमव्यस लवकुलुं कमव्यस आदि फाड़ नेशुं कमव्यस अंगेनुं कुरु हेदुमुगा नेरे एमिहुं मोडल कुरुं कमव्यस आदि दुला अंगे जायजातु के वत्तर जस्सा एई आटु कम एई फन्नु कम टैलेंटु कम दक्कागे अल्गुन मेंगे जिंसी गरीजाता उफेदे गोता ए गरीजाता जुवानुंगे तेरेगा फितुरे गोता komme namegga komme sifege kan kuri kama kurawa kenno efada kankan muslimunge terega feture efada kankan kurumal lobi kuramiha e lobi kuramiha ya qiyamet wa huwa adimi dunya matiga Allah subhanahu wa ta'ala adabun alim konka hada azabe e azabe ke sababun gaga rihun genna e azabe ke sababun gaga wen ala azab tayyar kurwa fa evani muslimunge terega islami qaumuga divehi rajyege rarrasuga agun menge mi veri rasuga fahish kantata feturen lobi kurami haya adi e fatura mi ha ge hadu visnala emiha no fatura emiha ekamuga baawre no ekamuga emiha support korani emiha lobi korani emiha bunani e masale nune e fannu veri kama talent onnen jehene Allah subhanahu wa ta'ala nuhe riti adu devvi Allah subhanahu wa ta'ala nuhe ektu kurumge hunaru devvi ehma timanne efada mihun deke lobi wame ena lobi kurani ena efada kankan kurani enno lobi kurami huna Allah subhanahu wa ta'ala azabun alim emihunna boduwegenwa azab taduwegenwa azab emihunna tayyar kurwa fa wa iru efada kankan algon meterega fatura mihunge nuba kama medu visnada efada mihun
kiha waraka Allah subhanahu wa taala emihunge igabun wat azab narakaga kiha waraka mativeri korwane to mi hama ekani hitun loebbaki hituga onna icche hitun ena geege idegen ena hama ekani lobi kon ena dudum bunaniye vesno ena hitun ege mihuna support kollati thaidu kollati emihuna deduniyega hama ekani akhirat duhnu deduniyega emihuna boduwegenwa azab hurikama Allah subhanahu wa taala wahi korwa fa wa iru TikTok ga faada mihun anhenunna firihenu evves hamel lame neti ijutimai mingade akhlagi mingane nubala kule fahunna video ta algon me majadaka joka ka vege ekakone ka share ko like udi e comment ko e ewaha ka dakka e hi samasa kurairo algon me mi ayat ko tere nonna ikkute ves nonna lobe takhunne algon me ramadan maho damnama ko algon me ramadan maho tarawis ko roda hifafa algon men mifada kantatta mujtamuga fatura kama banama kobato algon men 30 duwas wande mikuri alukamuge beenume algon men mifada alukanta Allah subhanahu wa taala mifada musul lavwa fa me wani taqwa veri umattaka tobe takhunne ekama lobi kurami huna mi warugada inzar Allah subhanahu wa taala devwa fa wairo ekan kurami huna ekam fatura mi hunge terega algon men vejjeya algon men den salamet terikame rakka terikame nudiben ema lobe takhunne algon men ge zuwanunne algon men bi bikan kamu algon men dur heliwa miyadu algon men ge tere ge zuwanun ebe jehe ibre libigannan fahishu kankamun algon men rakka tere umattaka algon men ge maziya algon men jehidan hanga imam ibn qayyim rahimahullah ekale faanuge dhammul hawaye kunu fotuga wara gina wahaka wara riti wahaka diwa korwa fave etanu e wahaka algon tibe fona nimmadum korin kiya dena muhammad al miski kiya zuwanege wahaka enage namaki muhammad ene ki atun algon men kuriga mi fanka AC nanne algon men gengulene vihen fanka atun hadagen enno to karuda hon hadagen ege fanka hadagen vikka kujje edduha ko ena fanka teke hifaen daniko anhena ko ene goala mebunani miweni wattareke fanka ba hori hiye ene bunani ayeke ba hotte buniye bunani ale mi geetere wade bedar ti fanka ta balala den buni me kujja mi wani geetere wanima yanhem miha hedigote ke kujjage fahatun ais doru talodi taloda ha bunani timanni ay ko zine kuran annashe ehen nuniya timanna halel lawaname timannage giya wade timannage abura iffetteri kan fereniye reep kuran uleniye muni me kujja hadana ko husfi ene muni emme faun enage sekundi anani waramul khiyale ene bunani timanne faahana dakkashe muni me faahana dekki e zamanuga hunnane handasburi awun me terega kuri zamanu hunna gota flash kurave gota kanno e faahana ko fayga matida ege terega nadi sunnan e kujja hedigote ki e faahane wadefa ikkada e hansbul matige jaha foy matigonu nagafa ege terege huri nadista e kujjage gaage ya hedumuge ya unguli muunuge ekko ungula fa nukuti bera nukuti me yange miha ane fakurun halel dewaage hune kale mitunun daashe kiyafa e kujja e game bera kolli den kujja dua korani evvis mi ka nufene ena giya hame deveto den ena zwar siru maguta kon dafa enege gegos ena femwara ena e hedum badadu kuri den eha hisabun ferigen e wahaka ga wagotum ena marwanden enage gain goma kasturige miru was duwa hore emve eneya muhammad al miskaki ei goma kasturiya arebon kiyaname enamun ene devune lobe tahunne fahish kamaka dawat libunima agun menge ummatuge isfegos wawa zuwanon ekankamun durhedo mattaka koffa hori kantattam fenige midani miyaduge mi 21 wana garunage zuwanu awun menge bejehe mikamun ibre libigannan lobe tahunne e zuwanun fahish kankama durwe party kurma durwe drug buima durwe zine kurma durwe date kurma durwima emi hunge zamanuga e muslimunnaki izzetteri kamagu duniya golunu bay islami dawlatuga macca eru baru dekken evves bay nei emi hunge ufedda icchehi Europe mihun eru beenon koramon diyei algon menge university takon eru emihun kiyomon diyei ames miedo algon men feshamwe algon men miedo taragi yaki ei reegando hataru damu icche boyegen hame nettun kama algon men gabud kurima algon menge zuwanunge hame lamen neti fahish goggota kantata kurima miedo algon men mitibi emihunge alunna vefa miedo emihun bunikame algon men gawmuge skoreveni ema lobe tahunne fahish kantata fatura bayaka algon me vejjiya ege azabu bodu fahish kantata feturma lobi kurami honabes Allah subhanahu wa taala ayvani deduniyega azab tayyar kurwa fehme mifada kankama algon me durhi dewambi narakay algon me wadda mifada emmeha
faafatako awun men durhedeve awun men naki naraka in salame fawa sorgege ahulu verin navuma kadala maske kuramvi me ramadan mahoge baaki moy fahudihage duwastawga heyo amalu ko tawbage ve tawbage durum wanna bay kawun men wambi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.